mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijadwalkan pulang ke negara asalnya Korea Selatan hari ini. STY pulang kampung malam nanti pukul 21.50 menggunakan Korean Air. Sebelum meninggalkan Indonesia, STY sempat mengunggah video perpisahan di media sosial pribadinya. Video yang diunggah STY juga memuat ungkapan sayonara dari deretan staf STY selama bertugas di timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya berat meninggalkan Indonesia. STY berterima kasih pada penggemar sepak bola Indonesia atas dukungan yang diberikan kepadanya. STY turut mendoakan yang terbaik untuk perjuangan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. 안녕하세요. 신태규입니다. 네, 쟁달했던 5년을 마감하고 이제 한국으로 돌아가게 됐습니다. 네, 우리 인도네시아 축구팬 그리고 국민들 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 사랑할 것이고 인도네시아가 우리 젊은 선수들이 더 좋은 일이 많이 생기고 2026년 월드컵 진출해서 월드컵이라는 큰 무대를 밟았습니다. Informasi terkait kepulangan Shin Tae-yong disampaikan mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jong Sok-soo atau biasa disapa JJ. JJ menulis, Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 WIB dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini.